Lagi dan lagi, aduh, ini gua ketipu lagi aja kayaknya nih. Parah nih. Ini masa gue COD-an nih, harga dapat 2 barang 3 juta, Cok. Udah oblak gini lagi aja tuh. Dikasih barang bekas rusak lagi aja nih. Sama ini nih satu lagi nih. Tadi gua COD-an nemu di Facebook, Cok. Ntar lu gua matiin dulu ya. Nih, mau gini ya. Tuh. Mana ininya oblak lagi tuh daripada kendor tuh dalamnya. Ya ampun, 3 juta beginian doang, heran gue mah. Nih, 2 begini 3 juta, parah ya. Lah, hitung ketipu kita aja. Mana ini kendor lagi ya ini di sini. Apa ya, bisa dibenerin nggak ya? Kalau dijual masih laku kagak? Kalau dijual masih laku nggak ya? Parah nih, gue lagi di sini nih. Lah, nggak apa-apa lah, gue pulang aja. Ini bilang ke bini gue nya gimana nih, bingung nih gue masalahnya. COD-an barang rusak dibeli, kacau ya. Lah, jalan lagi.